yankenyeje imbaraga juruwe tegeka juruwe agira umuntu mudusengera. N'izina rya Kristo Mesiya watsinze urupfu na kuzimu, umwami w'abamuri ku ngoma. Imitima iganditse turayisabira kugira ngo umwuka wera wawe atwumvishe icyo ubutumwa bwiza bukeneye kuri twe Mana. Tibibe kumva gusa ubwawe yo guhinduka, kuko umwuka wera ni ugira imbaraga n'ubasha n'ubushobozi bwo guhindura umuntu. Imbaraga zawe ziyobore kandi zitegeke, itogambiriye gikoreke mu izina ry'umwami Yesu. Mu izina ry'umwami Yesu. Melaso de verari makini wanda adilaso de ko. Umukozi wawe uhagaze imbere abimpanda umuvugire ngo Mana. Umwongere umusige, wongere umwambike kugira ngo ubutumwa agiye kutubwira bugire impact kuri twababwakira n'abazabumva bari kure, kubera uko isi yegeranye. Uzagira icyo bukora ku buzima bwabo. Dukeneye gukura tukagera mu gihagararo cyiza cya Kristo, tukagira gutekereza nka Kristo, tukagira inyumvire nk'iya Kristo, tukagira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Kandi haniyo mu gwengero twaducurirwa ijambo ryawe ribashe kuducura ritugira abandi bashe. Mu izina ry'umwami Yesu, haleluya sitatu, amen. Tanze haleluya sitatu, amen. Haleluya, 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 amen. Petero wa mbere 2:2 umere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza, amen. Abaheburayo 5:12 kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha ubu, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiye kongera kwigishwa, namwe iby'ishingiro rya mbere y'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo byo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Igice cya 6 Abaheburayo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushiraho urufatiro ubwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakoza Imana nibikunda tuzabikora, amen. Ndifuza ko tuganira amagambo make menshi ariko mu mwanya muto. Turimo kwiga ijambo rivuga hejuru yo gukura. Hari imbogamizi zibuza abantu gukura. Zimwe muri zo ni nukuneglisha, nukwirengagiza ijambo ry'Imana. Yo ni imbogamizi ya mbere. Umukristo wese wirengagije ijambo ry'Imana ntazakura. Imbogamizi ya kabiri ni ibyaha tutihana. Abakristo batihana ibyaha ntibashobora gukura mu mwuka, kuko umwuka akorera mu mutima utari mu icyaha. Iyo umukristo yimitse icyaha, umwuka arahunga. Iyo umukristo yimuye ibyaha, umwuka yima ingoma akadufasha gukura. Icya gatatu ni umwuka w'isi. Ukunda isi bituma abakristo badakura kandi badatera imbere. Iyo ni imbogamizi ikomeye ituma amatorero adakura,
ituma abantu benshi baba mu ikanisa badakura. Bibiliya iravuga ngo isi izashirana no kwifuza kwayo. Umwuka wa materialisme, umwuka wo gukunda isi, umwuka wo gukunda iby'isi utuma abantu batagwiza ubumenyi bwo kumenya Imana. Abantu badakura, indi mbogamizi ni umwuka w'ubunebwe. Umwuka w'ubunebwe, abakristo bakaba mu nzu y'Imana ariko ari abanebwe. Abakristo b'abanebwe ntibaza bakura mu mwuka. Kuko Bibiliya iravuga ngo umurimo wose werekejeho amaboko ukorane umwete. Cyane cyane umurimo dukorera Imana, iyo twawukoze tukawukorana ukuboko kudeha, ntabwo dutera imbere. Ikindi kiza kintangaza cyane, Bibiliya iravuga ngo umuntu ukorana umurimo w'Imana ukuboko kudeha ni mwene wabo w'umurimbuzi. Abantu bose bakora umurimo w'Imana bakawukorana ubunebwe bikurura, ntabwo baza batera imbere. Abantu basenga bikurura, abantu basoma bikurura, abavuga butumwa bikurura, abaririmbyi bikurura, ibintu byose dukorana ubunebwe ntabwo tubiteramo imbere. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Haleluya. Ikindi gituma tudakura, ini bogamizi ituma tudakura n'ukwanga ko ijambo ry'Imana ridupruninga cyangwa ridukosora. Bibiliya iravuga ngo ishami ryose ryera imbuto Imana iryaganyaho amahage. Mu Cyongereza babyita gupruninga. Gupruninga ni ugukuraho twa dushami twose twaboze, twacikiye, twumye, kugira ngo amashami mazima akomeze agire ubuzima. Ubuzima rero bwo kudukosora, Bibiliya iravuga ngo uwo nkunda ndamucaha kandi ndamuhana. Abakristo bubu ikintu banze kandi barejese kabisa ni ukumubwira amakosa ye. Umukristo utemera gukosorwa ntabwo aba ari umwana w'Imana, atakaza urukundo rw'Imana, akanatakaza gukura. Aho dukurira mu ikanisa ni igihe dukora nabi bakadukosora tukemera. Iyo tutemera ntidukura. Hari abantu bagiye bahindura amakanisa, hano nimba dufite amakanisa 8 ugasanga yose ayarimo, yajanyweho n'iki, ni ukuvuga ngo baramutesha hano, batangira kumutesha amafuti ye kubera ko adashaka kuyareka, aho kugira ngo areke ingeso agahindura ikanisa. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Haleluya. Kukinga ubwira ukuri ukanyanga, munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Abantu bose banga correction ntabwo baza bakura, ntabwo baza batera imbere. Icya karindwi ni uguferinga kubaha ijambo ry'Imana. Umukristo wese wananiwe kubaha ijambo ry'Imana ntashobora gukura. Mbere yuko ninjira mu ntambwe zine nshaka ko mbaganiriza ziri muri iki cyanditswe Imana ishaka ko dukuramo, ndashaka mbabwire izi quotations gatoya. Gukura niki? Gukura mu mwuka ntabwo bigerwa ku magambo tuzi, ahubwo bigerwa ku magambo twubaha, twumvira. Amagambo nzi mu mutwe ntabwo ari cyo kimenyetso cyo gukura mu mwuka, ahubwo urugero rwo kubaha ijambo ry'Imana nigo rugero rwo gukura kwanje mu mwuka. Munyikirize amen. Mu yandi magambo, abakuze si abazi kuvuga, abakuze ni abazi gukora icyo ijambo ry'Imana rivuga. Sema amen. Imana ntikunda abayeroka, Imana ikunda abakora ijambo ryayo. Imana yahisemo Mose atazi kuvuga. Mose arayibwira ngo ndakurangira abantu bazi kuvuga ari buzakoresha. Imana yamubwira ngo ntabwo mfite ikibazo cy'abayeroka, eloquence ntabwo ari cyo kibazo. Ndashaka abantu bumva ibyo mvuga bakabishira mu bikorwa. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Icya kabiri, Imana iri interese, Imana yita kuri transformation y'umuntu kuruta information.
Imana yita uburyo duhinduka kuruta information tuzi. Imana yita uburyo duhinduka mu mutima kuruta amakuru tuzi. Imana yita, reka nkoresha ururimi, Imana yita kuri transformation than information. Hari abantu bazi ama information cyane. Abantu benshi bafite ama information ya Bibiliya, guhera mwitangira ukageza mu byahishuwe, information turazifite. Ariko gukura no kwita kuri transformation kuruta kwita kuri information. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Munyikirize cyane amen. Ikindi kandi umukristo ukura ntabwo ari umukristo ukunze kumva, ni umukristo wumva kanakora. Yakobo yaravuze ngo ntimugapfe kumva gusa mwibesha, kuko abumva cyane bageraho bibesha ko wenda ibyo bumva bashobora kuba babishira mu bikorwa. Ahubwo arababwira ngo be the doer, ahubwo mube abashira mu bikorwa ibyo mwiga. Gukura mu mwuka bitangira iyo umukristo agezaho acishwa bugufi kugira ngo Kristo ahabwe ikuzo muri we. Munyikirize amen. Iri ni ijambo rya Yohana. Yaravuze ngo he must increase as I decrease. Uwo nguwo agomba gukomeza kumenyekana no gukomera, mu gihe jewe ngomba kurushaho gucishwa bugufi. Munyikirize amen. Uzamura amaboko kandi. Sema amen. Hallelujah. Uzamura amaboko kandi. Sema amen. Hallelujah. Ndababwira ngo umukristo utaracishwa bugufi, ngo yumve abyumve mu mutwe ko ari nothing, ngo yumve ko ntacyo ari cyo. Iyo umukristo atarageraho ubwenge bumubwira ko ntacyo ari cyo, uwo mukristo aba atarageraho yoha Imana icubahiro. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Hallelujah. Uzamura amaboko kandi. Sema amen. Amen. Iyo umukristo atarumva ko amashi y'abantu siki, amashi y'abantu nakaburi, y'abantu bagukubira akaburi, baba bagiye kugushingura. Iyo ubyumvishije ukabyakira, baba bagiye kugushingura. Yesu Bibiliya iravuga ngo yarigishije, ngo baravuga ngo mureke tumwimike. Bibiliya iravuga ngo abaca amarahuwe, arabacika. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Yohana aravuga ngo uwo agomba kurushaho guhabwa ikuzo, ngewe nkarushaho gucishwa bugufi. Gukura rero ni ikigero umuntu aba ariho kingana no kumanuka. Bibiliya iravuga ngo ushaka kuba mukuru abe muto. Urwego tumanukamo nigo rwego dukuramo. Ko muranyumva kweli? Munyikirize amen. Ko murumva se? Kuno mukeneye kuja muri Amerika, omuzamuza muri Afrika tuba twazi bikapo. Abantu bakunda guhaka abandi bacu. Ariko umuntu azama yifuza gukira kugira ngo naza aza gukorera nk'agashakoshi ubone ko yateye nk'imbere. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Amen. Zamura amaboko. Sema amen. Hallelujah. Uzamura amaboko kandi. Sema amen. Amen. Ubu abantu benshi ntibagisengera kuja muri Amerika kubera ko bahakunze. Abenshi baramukuba ati inzu yo kwa banaka bose bamaze kuja hanze, mwashu gusa niho dusigaye. Umuntu akamasha mwihudu midashira ngo nawe arebe ko yoshika gasuzuguro ko kwa banaka. Agomba guhabwa ikuzo, jewe nkarushaho gucishwa bugufi. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Hallelujah. Igituma umutima wo pastor utunanira no kubura umutima wo guca bugufi. Igituma umutima wa Gikristo utunanira no kubura umutima uca bugufi. Igituma abantu babura icubahiro mu mirimo dukora cy'Imana no kubura umutima uca bugufi. Gukura kwacu kurangana n'urwego rwo kwimanura tugaca ha. Bibiliya iravuga ngo Yesu
ngo ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo ngo aramanuka aca bugufi aba umuntu. Abona ko kuba umuntu bidahagije, aravuga ngo reka mbe umugaragu. Abona ko kuba umugaragu bidahagije, aravuga ngo reka mbe umugaragu w'imbata. Ni ukuvuga ngo umugaragu w'imbata ni umuntu ugeraho nta tegeko na rimwe rimurengera. Bibiliya iravuga ngo ubwo bigeza ndaguha izina risumba yandi. Munyikirize amen. Hallelujah. Imana ishobora. Irakuzi kwa kundi ukanguka, ubitse umutwe mu biganza, urira cyane rwose ushavuye, ariko ibyo wibuke yuko ari inshuti nyashuti. ibyo unyuramo gatoya, Zunyura mu biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ibihoraho, ntibikatume uteshuka ureka Imana, Mana idahemuka. tuyizera. Gukura ni iki? Gukura ni urugendo rwa buri munsi twiyegurira Imana. Buri munsi twiyegurira Imana buri munsi, kuruta uko ari evenema cyangwa event. Ntabwo ari igikorwa cy'igitondo kimwe ngo umuntu yakuze. Oya, ni urugendo buri gitondo umuntu aho ubuzima bwiwe akabwegurira Imana. Gukura ni iki? Gukura ni igihe turushaho kwegera Imana tukarushaho gusa nayo. Hari muri ibyo bavuze ngo nutumbira Yesu uzasa nawe. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Burya umuntu asa n'icyo yatumbiriye. Abantu bari mu gutumbira icubahira ka maremera, mukazamuburaho mu mukwiza mu ikanisa, mukazamubona ntimumwicaza mu ntebe z'abapasiteri atarabawe, kandi iz'abakristo ukabona mu mutwe yazigaye, kera yazisuzuguye, mukamamubura nkaho mu mukwiza mu ikanisa. Hari abantu bamaze kuba nk'ibibura buryo kubera gukunda icubahiro. Burya umuntu azasa n'icyo yatumbiriye. Munyikirize amen. Zamura amaboko. Sema amen. Jubana nabayo, jufashe indushi, tunganira Imana, juhora uyisenga kandi uyumvire, jubana nabayo, jufashe indushi, sibe na rimwe kuyikorera. gukura ni iki? Imizi yo gukura ni igihe tugira ubusabane bwimbitse n'Imana. Nta muntu ushobora gukura birenze uko agirana ubusabane bwimbitse n'Imana. Imizi yo gukura k'umukristo ni ubuzima bwe bwo gusenga, kwiga ijambo ry'Imana no kwiramya bya buri munsi. Aho niho bakura imizi yo gukura. Abakristo benshi ntabwo bakura kubera ko badafite imizi. Igiti cyose kidafite imizi, iki giti ni pirate. Atari pirate kikaba muri aya mabuye nticobaho. Siko? Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Biravuga ngo umubibyi yasohoye imbuto, zimwe zigwa ku kara, izindi zigwa mu nzira, izindi zigwa mu maho. Ariko izaguye ku kara ngo zagiye kumera zibura imizi. Abakristo benshi babujijwe gukura no kubura imizi yo gusenga. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Hallelujah. Uzi ko amasengesho yashiranye abantu. Umuntu ari mu kubanza kiyorosa ishuka, agashiraho ikirengeti, akabona gusengera mu mutima. Ntabaga gisohijwe. Umuntu washizeho ikirengeti aba gisohijwe.
ubu nyine uzi ko dufite abakristo basigariye ku masengesho yo mu mutima. Gusenga nzagukomeza nasanze harimo kunesha Kumukristo urugendo rwiwe sinzatinya ibituko gusenga nka misozi imwe uri kimbere y'Uwiteka bitubasha gutegeka no guhindura imigambi y'umwanzi Satani, imigambi y'umwanzi Satani. abantu bari mu gutinya kurara mu ikanisa ngo mubura murya. Umuntu agatinya kurara mu ikanisa ngo ararwara umusonga cyangwa ngo mubura murya. Umuntu yotinya ngo mubura murya ntarara mu ikanisa ngo asenge Imana, ariko bashiramo igisirimbo akabyina. Munyikirize amen. Abagore bari mu kubyina bakaza bazamura amakajo, ariko kamanza wose uyu muntu aheruka bucumba gusenga kwe. Gusenga nzagukomeza nasanze harimo kunesha Kumukristo mu rugendo rwiwe sinzatinya ibituko gusenga nka misozi imwe uriko imbere y'Uwiteka bitubasha gutegeka no guhindura imigambi y'umwanzi Satani, imigambi y'umwanzi Satani. ubuzima bw'ikanisa ni amasengesho, ubuzima bw'umukristo ni amasengesho. Nta mukristo uzukura nta giti kidafite ubuzima. Iyo igiti kidafite ubuzima kizacuma, niko n'ubuzima bw'umukristo budafite imizi y'amasengesho buzabumera, buzabwuma, azayumva ntazakora, ntazatera imbere. Uzabwira ngo muzotera imbere tudasenga Imana, Imana ya Isiraheli, Imana ya Yakobo, Imana ya Ibrahimu, Imana ya Isaka. Bomera bonde esokira sonde la rieda. Imana icubahiro. Hallelujah. Asifiwe Yesu Kristo. Maisha mazuri ni maisha ya mahoro. Sema amen. Munyikirize amen. Umukristo azaheruka uburyohe iyo aheruka amasengesho. Umukristo azakamuka amakakama gashira iyo adaheruka amasengesho. Kandi ubuzima bw'igiti ni amakakama, ubuzima bw'umukristo ni amasengesho. Imizi yo gukura kwacu ni umwanya tuba imbere y'Imana twiga ijambo ryayo, dusenga, tuyiramya, tuyihimbaza. Bibiliya iravuga ngo ababa mu bwihisho bwayo bazahama mu gicucu cyayo. Munyikirize amen. Zamura amaboko kandi sema amen. Munyikirize amen. Mu yandi magambo, abantu baba mwihuduma bazabahama mu gicucu cy'Imana, ababa mu bwihisho bwayo bazahama mu gicucu cyayo, abavuye mu bwihisho bazoshira. Ega mbabwira, abantu benshi bazashirira ino, abantu benshi bazarangirira nzira, abantu benshi bazarangirira mu mihanda, keretse gusa basenga Imana ya Yakobo. Munyikirize amen. Zamura amaboko kandi sema amen. Ubugenge buzashira, ariko gusenga ndikuzashira. Mana ibaho umugisha, Mana ibaho umugisha. Ewe Gorigota nadukoma amashiga. Yewe Gorigota wambere incugu, yewe Gorigota uruwagaciro, Gorigota. Amen. Yewe Gorigota sinzakwibagirwa, yewe Gorigota wambere incungu,
ikindi gikurikiraho zadukura kubera ko Imana iducishije muri processes. Abantu bakura ni abantu bemeye ko Imana ibacisha muri processes. Nababwiraho gatoya kuri processes y'Imana nubwo ntayibabwira yose. Processes ya mbere y'Imana ni Bibiliya. Ni ugusoma Bibiliya tukiga ijambo ry'Imana. Processes ya kabiri y'Imana ni ugusenga. Processes ya gatatu y'Imana ni ibigeragezo. Processes ya kane y'Imana ni ugutinda kudusubiza. Processes ya kane y'Imana ni ukuduturanya n'abantu bagoye. Uko mwumvishije ba? Uzamura amaboko. Duhe Imana icubahiro. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Uzamura amaboko kandi. Duhe Imana yo mu ijuru icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Nari babwiye ngo processes ya mbere y'Imana yo kudukuza. Imana izidukuza iducishije mu ijambo ryayo. Processes ya kabiri ni ugusenga. Iyo ni processes y'Imana ubwayo. Processes ya gatatu ni ibigeragezo. Sinzibuka zose. Processes ya kane ni ukutinda kudusubiza. Iya gatanu ni ukudutuza hamwe n'abantu bagoye. Muri abantu bagoye muza mubakunda n'Imana yabazanye mu buzima bwayo. Ba bantu bazi guhemuka, bazi kubesha, bazi guteranya no kugira ngo twirinde ibyo tuvuga. Ba bantu muganiriza amagambo amwe ijambo rimwe akaribyaza ndatanu, bari ni beza no kugira ngo batwigishe kujera amagambo. Imana yabazanye. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Amen. Imana kandi izidukuza itwigishije kwihangana. Abakristo bari bashaka ngo yamavuka mu gitondo kimwe akure. Ibishoboka. Gukura ari processes. Imana igomba kutwigisha kwihangana. Kandi ntawe uzawihanganira ikintu ciza. Hari Imana izi guha umusaraba umugabo wawe akaba umusaraba. Cyangwa nawe ko usanga uri hano uri umusaraba w'umugabo wawe. Byose bizavyuzuzanya. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Imana kugira ngo twigishe kwihangana zituzanira imisaraba. Kandi usanga umusaraba wawe wenda ari umugore wawe. Kandi umugore wawe akakunanira mu rugo ariko yagera mu ikanisa akanezerwa ukibaza ariko uri nyagica twararanye mu nzu. Uri nyagica watubuje amahoro mu nzu none ateza amaboko mu ikanisa. Hari n'abandi bagabo nabo batoroshe. Nabo batoroshe bagera mu rugo yagera mu rugo udufaranga twose yatunyweye. Hari abagabo bari careless batazi ko urugo rubaho. Akaba abandi akagera mu rugo abana bakaza baja kwihisha. Iyo yose ni imisaraba. Ariko iyo si mibi no kugira ngo itwigishe gusenga no kwihangana no gukura. Umwanya kushize ndacababwiye ibyo nanateguye sindagira kushongiye kubigisha. Ndashaka ngo mbabwire intambwe zine ziri muri iki cyanditswe tugomba gukuraho. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Izi ntambwe zine Imana ishaka ko dukuraho. Intambwe ya mbere mu Cyongereza bayita ngo ni mu Gifaransa bayita ngo ni enfant. Mu Cyongereza ni infant cyangwa baby, uruhinja mu rurimi rwacu. Uruhinja rutandukanye n'umwana. Ndagira ngo niko ba. Ndagira ngo niko. Bibiliya iravuga ngo mumere nk'impinja zivutse vuba aho twasomye. Izi mpinja zivutse vuba Bibiliya izemerera kunywa amata. Ko muranyumva kweli? Yego. Ko ndabona mudamunyu. Izi mpinja zivutse vuba Bibiliya izemerera kunywa amata.
Bibiliya iravuga ngo munywa amata adafunguye abakuze abageze ku gakiza. Izi ni impinja zivutse. Petero yaravuze ngo mumere nk'impinja zivutse vuba. Hanyuma munywa amata adafunguye abakuze abageze ku gakiza. Izi ni impinja zitandukanye n'iki cyanditswe twasomye. Izi mpinja zirangwa n'iki? Ikintu cya mbere kiziranga nuko bakeneye inyigisho z'ibanze. Izi mpinja zivuse mu gakiza zikeneye inyigisho z'ibanze. Inyigisho z'ibanze ni izihe? Ziri kuri chapitre ya 6, aho bavuga ngo batwigishe kwihana imirimo mibi. Munyikirize amen. Amen. Muri 6 haravuga ngo nico gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugeraho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushiraho urufatiro ubwa kabiri. No kuvuga ngo buri bwo bwa mbere umukristo baza bamushiraho urufatiro. Ko muranyumva? Yego. Ko muranyumva? Kandi urufatiro bamushiraho bwa mbere ni uruhe? Icyambere bamwigisha kwihana imirimo mibi. Imyaka mumaze mu ikanisa ntibukira abantu bo kwigisha ngo mureke gusamba. No. Wa usambana bagomba kumureka agasha. Ubwo n'urufatiro rwa mbere rw'umukristo bw'ikizo. Imyaka mumaze ntabwo mukira abantu bo kwigishwa imirimo mibi ngo muyirekoya. Ubwo n'urufatiro rw'ibanze umuntu yigishwa akicemerewe kunywa amata akiri uruhinja. Icya kabiri mwigishwa babigisha nukubigisha kwihana imirimo ipfuye no kwizera. Babaze ubu muracyara abantu bo kwigishwa ngo nimwizere Yesu. Hahandi birivuga mu gitabo cy'Abaroma 10:9 no 10 ngo ni watuza akanwa kawe ukizeza umutima wawe. Ubwo pastor aracakene kwigishwa ngo yatuza akanwa. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Muri stage ya mbere niho umuntu yigishwa kubatizwa. Ukaba abantu bigishwa umubatizo icari cyo. Kubambanwa na Kristo, kamere ya kera ikabirapfuye ukava kuri cyaremwe gisha. Muracyara abantu bo kubyigishwa cyangwa mwarabitambuza. Aha niho umuntu yigishwa kurambikwaho ibiganza. Abarwayi babarambikeho ibiganza, twebwe dusaziye mu ikanisa baracakubita igisirimba, twese tukiruka tugatega imitwe. Twese tubaye mu buzima benshi ndi ningaho tutazi kwisengera, turacirukanga gusa ninde usenga ni agatega umutwe. Aha niho abantu bagomba kwigishwa iby'urubanza rw'Imana. Abantu bakabwirwa ko abanyabyaha bazarimbuka, abakiranutsi bazimana nake. Ni muri iyi myaka ya mbere niho abantu bagomba kwigishwa iby'ibanze. Aba n'abana bavutse vuba, Petero yavuze ngo bemerewe amata. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Uzamura amaboko. Sema amen. Amen. Ariko mani cyo ngukundira Ukutameze nk'abantu. Washize ibanga ryaje nawe Kure amaso y'abantu. Ariko mani cyo ngukundira Ukutameze nk'abantu. Washize ibanga ryaje nawe Kure amaso y'abantu. Ningerayo zababwira Yabirimo zaririmba rukundo wanyeretse kuko iminsi yari. Iyo umuntu akiri uruhinja rukeneye amata, nari mbabwiye ko akeneye inyigisho z'ibanze. Icya kabiri aba ari depanda ku bandi. Ni umuntu utobaho hatariho abandi. Ni umuntu utokwirirwa wenyine ngo yirirwa na gakiza. Ni umuntu utorara wenyine ngo arara na gakiza. Ni umuntu utorara wenyine ngo atarame. Ni umuntu utogira service nimwe yo mu mwuka akora atari kumwe n'abandi. N'uruhinja ruri depanda ku bintu byose. Ariko murebe dufite abantu basaziye mu ikanisa, ariko
yoba ngutarama iminota 5 ari wenyine, yoba ngutarama isaha wenyine mu rugo. No, urashaka gumu uruhinja kandi umaze gukura, maze imyaka mu ikanisa. Uruhinja kandi nanone n'abantu bari influence mu buryo bworoshe, ashobora kuyoba mu buryo bworoshe. Barangwa n'ikirero, barangwa n'ubumenyi bukeya bw'ijambo ry'Imana, barangwa n'amarangamutima atari stable, adatuje, ataremye, adahamye. Icya gatatu, nta mbaraga z'umwuka baba bafite. Ikindi gikomeye kuruta ibindi, ni abantu batazi gutandukanya icyiza n'ikibi. Aribo bandi Kodemu yaje kubaza Yesu nijoro, aramubwira ngo mwigisha, amakuru wavuze ni meza, narayumvishije, ariko mfite ikibazo, nkora iki kugira ngo nishire mu bwami bw'Imana? Yesu aramubwira ngo ikibyawe n'umubiri n'umubiri, ikibyawe n'umwuka n'umwuka. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Aramubaza ngo se uri umuntu umaze iminsi mu idini utaramenya kuvuka ubwa kabiri icyo ari cyo, utaramenya ibanga ry'ubwami bw'Imana icyo ari cyo? Iri banga ryo kuvuka ubwa kabiri niryo ryari ikibazo kuri Nikodemu, ariko Yesu aramusubiza, aramubwira ngo ikibyawe n'umubiri n'umubiri, ikibyawe n'umwuka n'umwuka. Munyikirize amen. Amen. Iyi ni etape ya mbere. Etape ya kabiri ni spiritual child, ni ukuba umwana rero mu mwuka, apana uruhinja, umwana. Ndagira ngo umwana ni uguhera ku myaka 2 ukageza ku myaka 12 ubuzima busanzwe. Uyu mwana rero arangwa niki? Arangwa no kuba amaze kumenya, kugira ubumenyi ho gatoya kubijanye n'Imana. Arangwa no kuba atangiyeho kwiga kubaha Imana gatoya. Arangaho kandi nanone no kuba atangiye kudevelopa habitude cyangwa habit, imico imwe n'imwe yo kubaha Imana. Bene uyu mwana rero, uyu ni umwana buryo utunga umwana mu rugo agatangira kumenya gutandukanya kabi na keza. Aba nibo bana Bibiliya yavugaga muri iki cyanditswe, utakira uruhinja ariko utangiye kudevelopa imico yo kubaha Imana, utangiye kudevelopa imico yo gukorera Imana, utangiye gukuza imico yo kumenya no gukunda ubushake bw'Imana. Bene uyu mukristo atangira gukuza gusobanukirwa ubushake bw'Imana. Mu Efeso niho nababwiye ngo mube muri abantu batabasha kujanwa n'imyigishirize y'uburyo bwose, n'inyigishirizo z'abantu zijanye n'irari ryabo. Aba rero n'abana baba batangiye kumenya icyiza ngo babe bahamye kuco bagiye gukora. Aba bantu barangwa niki? Abenshi bari kuri iyo stage muri twe. Kimwe mu bibaranga ni inzara y'ijambo ry'Imana. Iyo umukristo atangiye kugira inzara y'ijambo ry'Imana, abageze ku rwego atakira uruhinja. Kandi ese mbabazi, umwana w'imyaka 2 yotungwa n'amata? Ahangaha Bibiliya bimaze kutubuza amata. Hari muri iki cyanditswe twasomye. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Ninde wogaburira umwana we w'imyaka 5 ngo atungwe n'amata? Amezi 6 batangiye kurya umusima, ariko naba bayawuriye kare. Usibye bene wacu bo muri Kongo bagaza bamwe igikoma kare, bakarya n'ubusima kare. Ariko nibyo, iyo umukristo ageze aha rero atangiye kugira inyota y'ijambo ry'Imana, abageze mu kigero ciza, ariko kandi abakiri umwana. Uri muri babandi Paulo yabwiye Timotheo, aramubwira ngo ntugapfe kubaha ubuyobozi abantu bakishijwe vuba, ntugapfe kubaha ubuyobozi. Munyikirize amen. Amen. Ari nabo bayobozi benshi dufite mu matorero yacu bari muri stage ya kabiri. Kandi umuntu uri muri stage ya kabiri abakiri muto, abafite inyota y'ijambo ry'Imana yego. Icya kabiri abayifuza kunezeza Imana. Icya gatatu amaze kugera some of the spiritual discipline, amaze kugira zimwe muri principe z'umwuka
yihaye, abashobora kuba afite umunsi wo gufunga, abamaze kugira ibintu yo kwiga akorera Imana, abatangiye kugira umutima wanga icyaha, abatangiye kugira umutima umucira urubanza umuhana iyo yakoze icyaha. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Abatangiye kugeraho icyaha kiri mu bugingo bwe yumva yabuze amahoro, akabuzwa amahoro nuko hari icyaha kiri mu bugingo bwe. Aba bantu bakunze guhura na danger zigera kuri 3. Iya mbere ni ubwibone. Bene uyu mukristo bamaze kugeraho yahawe n'impano, amaze kumenya impano yiwe yariyo, ndetse n'umuhamagara ashobora kuba amaze kumenya uwo ariwo, ariko akiri umwana. Danger ya mbere aba bantu bakunze guhura nayo ni danger y'ubwibone. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Amen. Abakristo benshi bari muri iki kigero bagira ikibazo, bagwa mu ihatari y'ubwibone. Arahanura abantu bakamwumva, asengera abarwayi bagakira, yabwira abantu bagafashwa. Bene aba bantu ubwibone bukunze kubafata. Indi hatari ya kabiri bafata no kunanirwa kuba consistent. Kuba consistent ni ugushikama mu byukora. Hari igihe usanga ugasanga araha yataramya aha arashaka, afite inyota yo kumenyekana. Ugasanga ntashobora gushorera ikintu kimwe ngo atuze. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Bakibazo niki gituma abantu bubu tutagikunda gutuza? Asanga umuntu nimba ari umuvuga butumwa mwiza, ugasanga ngo ave no mwivuga butumwa aje nko muri departement y'abagore, nava muri departement y'abagore ni y'abasore muyimusange. Umuntu ufata henshi ntaza ashikama. Munyikirize amen. Amen. Icyananije abakristo benshi no gushaka gufata byose. Wenda yaratangiye gushora, yaratangiye gusenga, yarashoye imbaraga mu gusenga, ariko impano yatangira kumumurikira gatoya, Imana yamumurikira gatoya, akiruka mu murimo akabura umwanya wo gusenga ugashira. Umuntu yaratangiye kuzasenga, Imana yatangira kumukoresha gatoya, ibihe byo gusenga bigashira, aho ugasanga kuwa mbere ari mu kazi, kuwa kabiri karasengera abarwayi, kuwa gatatu, kuwa kane niyinga uzashira, uzaba expired. Babwiza ukuri, nushaka kuba expired uzahugire mu kazi, bibagirwe kubana n'Imana, uzaba expire. Ko muranyumva ba? Yego. Ko muranyumva kweli? Yego. Munyikirize amen. Amen. Ikintu kimara abantu benshi batangiye kuzamuka bagashira ni ugushora imbaraga muco baba bakora, wa mwanya wo kubana n'Imana ugashira. Ba bantu baba expert, kuko ntiwotinda kuri stage imyaka 5 ngugumane ya mavuta utakigira wa mwanya wo kuba imbere y'Imana. Ibishoboka. Consistency niri mu gutuma abantu benshi, ngaruka abantu benshi bagira iyo bari muri etape y'ubwana. Muri etape y'ubwana usanga umuntu adafite ikintu kimwe ngo yicara avuge ngo naha nzarindira Imana aha, izanyagurira aha, izanzamurira aha. Ugasanga Imana itangiye kuguha favor, hakinguka imiryango myinshi, ariko utagize ubwenge ngo umenye iyo wakwitaba niyo wasiga, urashira. Amarekero. Amarekero. Munyikirize amen. Amen. Ivugiye ati ngerageza ugomororera imigisha Urahwigwiza. nico gituma ntazatinya, Nawe isi yose yahinduka, imisozi igagurwa nayo ikaje imuhengeri.
nico gituma ntazatinya nawe isi yose yahinduka imisozi igakurwayo ikaja imuhengeri imbaraga z'abantu zigeraho zinashobora Uwiteka ariyerekana ubushobozi bwose. Sema amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Zamuna amaboko yacu twe. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Amen. Bene uyu muntu rero abadepanda ku marangamutima. Umuntu uri muri stage y'ubwana abadepanda n'amarangamutima. Kandi umukristo umaze gukura ikintu ca mbere arenga n'urwego rw'amarangamutima. Umukristo ukiri mutoya ikintu ca mbere umukristo uri muri stage y'ubwana ikintu akunda kuruta ikindi na amarangamutima. Musirimbe kubera ko bijutse amarangamutima, muhanure kubera ko bijutse amarangamutima, mwige asinzire kubera kuko bisinziriza amarangamutima. Ko muranyumva? Ko muranyumva? Uyu mugoroba ni hatari. Ariko ko numva igitaramo. Ko ndashaka kuganira ngasanga garuka. Habona ko ndabona namwe mukumbuye igitaramo. Undi mfite vugira Kumana undi mfite undi mfite uvugira Kumana. Stage ya gatatu ni spiritual young adult cyangwa ubusore. Imyaka y'ubusore mu mwuka ni imyaka aho umuntu kwizera kuba kumaze kuba strong, kwizera kuba kumaze gukomera. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Amen. Mana nzagushimisha umutima wanjye, Zakushimiza amaboko yawe, zavugire zangiriye, zabihe byari bikomeye warabihinduye Mana. icya kabiri umuntu aba amaze kuba active mu murimo w'Imana. Aho Nehemiya yavuze ngo nta mpamvu yonkura ku murimo. Ko muranyumva? Yego. Bomera sondera. Mana yacu ni nziza. Imana icubahiro kandi. Asifiwe Yesu. Hallelujah. Imana icubahiro kandi. Asifiwe Yesu. Amen. Hari igihe umukristo agenda kwizera ku karema, ubwiwe mu mutima akabuhamya bukamubwira ngo aho ngeze nta mpamvu yonkura ku murimo. Sema amen. Hallelujah. Munyikirize amen. Abari uriho mwese nimuze, ubu hari Uruzi ncamugongo zikwira kwizana banyabwoba zene baratirashirana bafite umugambi wo kudutera ubwoba, wirinde kumanuka ubasange no kukwica bashobora kukwica, ndi hafi kurangiza urugendo rwawe, hasigaye gato maze mbone mpamvu yakura mubwire mubabwire yuko abaroyo mururuge tiwane tuzabona mw'ijuru. mu busore bwo mu mwuka niho Bibiliya ivuga ngo abasore b'imigenda bazirukanka bashogore. Ariko muri iyi myaka umuntu aba amaze gutegereza Yesu akavuga ngo aho ngeze ntaco nkura ku Mana. Amen. Munyikirize amen. Amen. Amafaranga ntiyadukura ku Mana, ubukene ntibwadukura ku Mana,
inshuti ntizadukura ku Mana, kutuvuga neza cyangwa nabi ntibyadukura ku Mana. Kundi ijambo rya Pawulo yaravuze ngo mwishimwe no mu mugayo. Ariko Imana ni nziza. Munyikirize amen. Zamura amaboko. Hallelujah. Uzamura amaboko. Sema amen. Hari abakristo bigihe bavugwa neza gusa. No. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo mu gihe gikwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Muzi ko tugera igihe mu murimo kumva ibintu byose ntibigukwiriye pe. Ukazuca ugasanga ibyo bakuremeye ukavuga atari ko ibi none ndabicaye. Ariko no mu gihe kitagukwiriye nta mpamvu yo kugukura ku murimo Imana yaguhaye. Munyikirize amen. Amen. Muri imyaka rero nibwo umukristo amaze kugeraho atsinda ibigeragezo. Yohana yaranditse ngo ndabandikiye namwe basore. Munyikirize amen. Uko muri abanyembaraga. Duhimana icubahiro. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Ndabandikiye namwe basore kuko muri abanyembaraga kandi mwatsinze wa mubi. Ubu busore bibiri bivuga si ubw'umubiri, ni ubusore bwo mu mwuka. Kuko nta muntu watsindisha wa mubi ngo amutsindishe imbaraga z'ubusore bw'umubiri. Oya. Babazi. Ninde wotsindisha Satani imyaka 20 ubwo afite imyaka 20 ngo atsinde Satani? Ubwo umuntu yari musima munini afite apetinisha agasinda Satani. Oya. Ubusore yababwiraga n'ubw'umwuka. Ndabandikiye namwe basore muri abanyembaraga mwatsinze wa mubi. Amen. Munyikirize amen. Kundira ijambo cyane. Iyo umuntu ari muri imyaka y'ubusore abagezaho asigara sina intambara zo mu mwuka. Muzi intambara nishi turi mu guhura nazo. Ubwo dufite intambara nishi kabisa. Twebwe turwana n'isi n'umubiri na Satani. Ariko iyo umuntu ari mu busore bwo mu mwuka aba amaze gutsinda umubi. Iyo amaze gutsinda umubi niwe Yohana yanditse aravuga ngo nabandikiye mwabasore muri abanyembaraga icya kabiri mwatsinze wa mubi. Ariko mbabazi munyikirize amen. Munyikirize amen. Iyi nsinzi twari twayinjiramo. Iyo umuntu ari muri ibi bihe abari mu masengesho ari consistent, abageze mu gihe atanga service, abageze mu gihe atsinda ibishuko, abageze mu gihe icyo Imana yamuhamagariye kugikora yitangiye kugikora. Ariko imboga bizimwe gusa ashobora guhura nayo ni spiritual burnout, ni ukuba ashobora kuba umuriro wa muzimana. Munyikirize amen. Ndagira ngo umuriro turazime. Muriro w'Imana ntukazime. 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 Muriro w'Imana. Muriro w'Imana ntukazime. Muriro w'Imana ntukazime. Muriro w'Imana ntukazime. Muriro w'Imana. Muriro w'Imana ntukazime. Sema amen. Muriro w'Imana ni mwiza. Munyikirize amen. Nta kindi kintu ciza mu buzima bw'ubukristo ko mu gihe umuriro ukicaka mu bugingo. Nta n'ikindi gihe kibi mu buzima bw'umukristo kigihe umuriro wazimye. Iyo umuriro wazimye ibintu byose by'ikuzimu biza byinjirana mu mutima w'umuntu. Ariko iyo umuriro ukicaka mu mutima w'umuntu ntabwo ibyaha biza bipfa kumwinjirana. Ndakunda kubwira abantu ngo kera tukibaruguru abantu bagaza bacana iziko, abantu babaga bafite nk'inyabo mu rugo, uko umuriro wagenda ugabanuka niko akanyabo kagendaga kegera iziko kakaroka kakaryama mu ivu rishushe, mu gitondo mugasanga karyama neza mu ziko hagati. Muriro w'Imana ntukazime. Muriro w'Imana ntukazime. Muriro w'Imana ntukazime. Muriro w'Imana ntukazime.
umuriro w'Imana ntukazime. umuriro w'Imana ntukazime. Imana yari yarabwiye Abalewi, irababwira ngo kuri iki gicaniro muza murara muri maso mwenyegeza uyu muriro ntukabazimane. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana ntukazime. umuriro w'Imana, umuriro w'Imana ntukazime. munyikirize amen. Nimba tukiri kumwe ba, nimba nabasize Mane bahumugisha. Ariko ubusore bw'umwuka bwo mu mwuka ni bwiza. Iyo umuntu akiri magurumana umuriro utaramuzimana, abantu benshi ikibananira mu murimo w'Imana nuko umuriro ubazimana. Umuntu ashobora gukora ibikomeye ariko uyu muriro uzimye akazi karahagarara. Amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Umuntu ashobora kumenya amagambo menshi ariko umuriro wazima akazi kagahagarara. Iri rya nyuma niryo turimo kwiga ngo mwarimu kwiriye kuba muri abarimu, aribo spiritual parent. Mwarimu ugeze mu kigero mugomba kuba abarimu. Ariko rero kubera kuko mutumvishije muracakeneye kongera kwiga. Imyaka mumaze yakagombye kubibagesheje aho namwe muba murangije amashuri. Mbabazi, umuntu azayiga primaire imyaka ingahe? Secondaire imyaka ingahe? Umuntu wize imyaka 6 ya primaire bakamubwira ngo nta kintu wakuyemo subira utangire. Hari uwo bagisubiye kwitangira hano? Niki cyo babuza kuyitangira? N'imyaka. Ubu wabwira revera hano akamubwira ngo aje gutangirira muri secondaire mu wa mbere, yo kwemera? Habe n'abana boza birirwa bamuseka. Abana bagiye muri gymnastique bakababwira ngo bambara kabutura, bakababwira ngo bimwe ndiyo bakibishobora kubera ko aba yarabisize. Siko ubu wambwira ngo nje kwiga kuri primaire, burya bazabirirwa basoma ngo a b kunganisha na b ni b, mwo bishobora? Niko Bibiliya yavuze ngo niko tumeze. Imyaka tumaze twakagombye kuba turangije secondaire. Ndagira ngo ntawe uzurangiza primaire ngo yigishe. Umuntu azayigisha kubera ko arangije secondaire. No kuvuga ngo aba bari abantu bagomba kuba barangije secondaire, ariko imyaka bamaze birasaba ko basubira gutangirira mu wa mbere. Ko muri baye masomo yo kunda. Usibye yinda giheri abantu bagaza barangiriza mu wa kane. Ndagira ngo ayo ubungubu ntawo kwigisha yarangirije mu wa kane. Ugomba kurangiza sizieme, byanaba ngomba ukarangiza kaminuza ukabona kwigisha. Ariko utekereze ngo umuntu ufite imyaka yo kuba yararangije kaminuza baramusaba kongera gutangirira muri kwanza. Kamasobanuro neza iri jambo rya kuri sose. Niki kiranga umubyeyi? Ikintu kiranga umuntu ugomba kuba umubyeyi mu mwuka nukuba amaze gukura, n'ubukure ubwabwo bwo mu mwuka. Icyakabiri kiranga umubyeyi mu mwuka ni umuntu ubasha guproduiza discipline yo mu mwuka. Icyagatatu ni umuntu ubasha guproduiza abadisciple, abigishwa bo mu mwuka. Umuntu utabasha kuba yabasha kwigisha undi muntu ntakwiriye kuba umwarimu. Mbabazi, nimba icyo umuntu yanyigiraho
ukwiriye kuba umwarimu munyikirize amen. Amen. Aha hari abagore badafite icyo abandi bagore bo bigira. Bibiliya ivuga ngo abagore bato bigire ku bagore bakuru, bigishwe n'abagore bakuru. Ariko hari abagore bakuru nabo bataraba kwigirwa, n'abagabo bakuru ikavuga ngo bigisha abantu. Hari abagabo bakuru hano badafite ikintu yo kwigisha pe, ahubwo umwana akavuga ati ariko mana yaba narabonye undi data, nta wundi data nabona utari uyu mubyeyi. Ikintu kigomba gutuma umuntu aba umwarimu nuko agomba kuba hari icyo abantu bamwigiraho. Paulo yaravuze ngo mugere ikirenge mucanje kuko naje nakigeze mu cya Kristo. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Munyikirize cyane amen. Nimba ntacyo twize ngo tumenye, ntacyo twokwigisha abantu. Ejo umugabo tumwa yarabivuze, aravuga ngo ikintu tutaramenya gukora ntitwocigisha. Ko niko kuri. Nimba Paulo yarateye intambwe mu ya Kristo, Paulo agatera intambwe akavuga ati aho Kristo yakandagiye nanjye sinahushije, aho Kristo yakandagiye nanjye sinahushije, none mwebwe muri nyuma yaje mugere ikirenge mucanje, naje ko ndabona intambwe yanje nayiteye mu ya Kristo. Bibiliya iravuga ngo Yesu ngo yaje mu isi kandi muri we hari ubugingo, ngo ubu bugingo niwo wari umuco w'abantu. Ubu bugingo bwari muri Yesu ni etike za Yesu Kristo. Ndabasobanura gute no? Indangagaciro za Yesu Kristo nizo zamutandukanyaga n'abafarisayo. Abafarisayo ngo bari bafite amagambo menshi, ariko Yesu yari afite ikintu cyitwa etike, indangagaciro, ubudahemuka, ubunyangamugayo, kuvuga ibyo akora. Bibiliya iravuga ngo uwo muco uhinduka urumuri rumurikira abantu benshi baramukurikiye. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Burya abantu ntibakurikira ibyo tuvuga, bakurikira ibyo dukora. Habe no mu burezi baravuga ngo abana ntibakurikiza ibyo tubigisha, bakurikiza ibyo twababereye icyitegererezo. Twari dukwiriye kuba abarimu, ariko urugero tugezemo turacakeneye kandi gusubira mu ishuri tukigishwa. Nta muntu ugomba kuba menta ngo arere undi muntu akure akomere niba nawe ubwiwe uzi kumentaringa umuntu nukumurera, nukumonitoringa, ukazumubwira ngo ibintu bizabigenda gutya bizabigenda. Umuntu agera ku rwego rwo kuba umwarimu kubera ko ashoboye kuba menta, kubera kuko afite ubwenge bw'Imana. Ubundi nimba tudafite ubwenge bw'Imana muri twoba abarimu gute? Ubu turi mu kugero, turi mu kugira ikanisa mukariburamo umwarimu n'umwe. Mwarimu mvuga si ukubura abigisha, mwarimu mvuga ni ukubura abo tureberaho. Munyikirize amen. Amen. Turi mu kugira abaririmbyi 30 mu ikanisa, ukabura umuntu n'umwe uvuga ngo uriya ashoboye kuririmba, afite n'imbuto z'ubukristo, ukamubura. Uyu umwe wabona mu bakorari ukamubura, ugasanga amajwi barayafite ariko imbuto ntazo. Sinzi niba ndi mukubesha. Turi mu kugira abayumbe buzuye ikanisa, abayumbe 100 ku gitabo, ugashakamo umuntu watura ikibazo ukamubura. Icyizere gikomoka muri etike zacu. Imana ifashe mu nyumve. Nabizi ko ibimutopfa kubyumva. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Amen. Icyizere ntabwo gituruka ku magambo tuvuga, gituruka kuri etike, indangagaciro, imyitwarire yacu. Ubu nibwo dufite abakristo badafite deontology, abapasteri badafite deontology, badafite etike, badafite indangagaciro nimwe. Nono nzambaza zabwira abakristo wacu bakababwira ngo nimuba abapasteri kabo twabayemo muzagira ibibazo. Zababwira ngo twebwe ntago turi abapasteri bo kwigira. Umupasteri usambana n'abakristo so kwigira.
ndambwira abakristo nkababwira ngo abapasiteri bo kwirirwa bakubita ukuguru hasi, umupasiteri akabura icyo avuga akaza kubita ukuguru hasi akabanza akaririmba. Ntabwo turi abantu bo kwigiraho. Zababwira abantu ngo uyu munjyane wo kwirirwa turwanira muri pastorale, ntabwo turi abantu bo kwigiraho. Mugende musenga Imana, mushaka Imana ibaho umurongo mwiza w'umuhamagaro. Natonganye, Imana ibaho umugisha. Munyikirize amen. Ariko tawe natonganye. Igeze kuvuga pasi. Tawe navuze. Zababwira ngo ntimuzigane bene upasiteri bwa. Bene upasiteri bwo kubaha indirimbo zitanu, umuvuga butumwa tukamuha iminota 20. Ntimuzatwigane. Ikiruta ibindi mu ikanisa ni ibyabo ry'Imana. Bene ubupasiteri bwacu ntimukabwigane. Ubupasiteri bwacu bwo kubabwira ngo mubanze mwitonde, ngo ijambo ntangira muratarama, ni nkaho ijambo ritari mu ikanisa, ntimukatwigane. Igikomeye mu ikanisa ni ijambo ry'Imana. Ntabwo mantonganega mwihangane. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Ko muranyumva? Amarangamutima yanyu ntakeneye kubyina. Ntimukatwigane. Pasiteri ubaheza indirimbo guhera 6 ukageza saa 1:15, mukaja kubwiriza, bakaja kubabwiriza abantu batashe. Ntimukamwigane. Ariko tuzogaruka. Ese nitutagaruka hari ikibazo. Uko ndavuga nabiba? Ndi mukubwira abakristo ngo ntimukatwigane. Bene upasiteri bwo kuba pasiteri utarize ukaja gukorera umwuga utigiye, ntimukatwigane. Urumva sha? Urumva? Natombotse. Bene upasiteri bwo kuba pasiteri batiza hanga kuri rutari, bo guhushagura hanga, ntimukatwigane. Muzogende mukora ikintu kiri professional. Imana ikunda ko abantu bakora umwuga neza. Ko muranyu sema amen. Amen. Asante. Ako kuntu mundebye, uzi ko gutomboka bigira akamaro. Ni nkaho mwari mugiye gutegera. Bavandi ibi mvuga njyewe maze iminsi mbitekereza. Isi irimo amatorero akomeye, irimo abapagani bakomeye. Dukeneye abaprofessioneli batanga ubuzima. Ozo wa pasiteri ubwirize igihe cyawe cyo kuba pasiteri, uzobona abakecuru bavuye mu kajembwe he. Nta uzongera kubona aba bakobwa bakuriye i Burundi ni Rwanda ni Bugande bafite ubwenge. Kuragira ngo bavuye kuri gato bwese bafite ubwenge. Apa Mugogo yaravuze ngo abana bo muri Kenya ngo bavukana 6e secondaire. Bafite 6e secondaire. Ko muragira ngo muzoza mu bafunyika nk'abantu bavuye imashuba. Mukanono. Ntabwo bizokunda. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Mungu alibariki neno lake amen. Ese nukubaza warondogora? Ndagira nkoresheje isaha 2. Wahoze urubuhungiro bwacu Mana. Ahora ngushima Yesu. Mwaguruke dutarame gatoya iminota ingahe? Wakuze uvakera kose Mana. Wahoze urubuhungiro bwacu Mana. Ahora ngushima Yesu. Ahora ngushima Yesu. Wakoze kuva kera kose Mana.
z'uruhungiro bwacu mana